Halo teman-teman, nih ada badut Mario sama badut Mampang nih teman-teman. Nih badut Marionya joget lucu banget nih, tapi tangannya cuma satu nih teman-teman. Waduh, munduran munduran Mario. Mario munduran, mukanya gede banget. Munduran, munduran dong. Wah, ini dia orangnya nih. Namanya Hana nih. Anak cewek nih juga badut nih. Mas Syahida nih kakaknya nih. Loh, mau kemana? Situ. Ini lagi latihan joget nih teman-teman. Ayo joget lagi. Oh, high five ya, mundur. Yuk, joget. Ana udah bisa joget apa nih? Joget loncat, loncat. Kalau badut Mampang bisa joget apa nih? Kayak di TV. Itu di TV kayaknya sama nih badutnya. Sama ya, Bang? Waduh, nih badut Mampang suka jatuh nih. Jatuh beneran kan nih? Oh, jangan jatuh bohongan nih. Pura-pura jatuh ya. Oh, muter-muter ceritanya. Dadah. Dadah teman-teman. Sampai jumpa. Jangan lupa di like, share, komen yang belum subscribe. Belum subscribe. Dadah. Mwah.